Ni muganga. Webese bitaho ngaho kuri aho ngaho vi. Ni sawa. None aho ngaho uri kwakora iki? Yewe nafashwe n'umutwe nari mvuye mu cyaro nje gushaka akazi nyine ndakabura mitafatwa n'umutwe njyama hano. Wafashwe n'umutwe uje gushaka akazi? Naje nje gushaka akazi. Ni muganga. Aha ngaho hari umuntu muziranye nawe hanga? Nta muntu tuziranye nibera hano n'inzara. Igipangu ryamye uzi nyiracyo? Oya. None ngo urwaye iki? Ndwaye umutwe. Urwaye umutwe urwaye ibiki? Ndumva uri kugenda unjya nyine unahenda nk'umuriro niba ari bikige nahebeye n'ibiki. Ufite mituweli? Nta mituweli ngira. Kamuhamagare muganga, kamuhamagare umuntu tuziranye rero ko yakuzanira imiti yo kuri farumasi. Uri muganga? Tuza agenda gake. Urashaka kumenya iki? Urashaka kumenya iki? Urashaka kumenya iki? Yesu. Ntabwo ndi kweguka byanze. Tuza wowe, tuza ngiye guhamagara umuntu mubaze niba ari kuri farumasi akuzanira imiti. Ukuri mbonye mvuye hano hantu nazagushima cyane. Tuza agenda gake. Komeza kuvuga ibyo bigambo ndagufungisha. We. Ndafande cyangwa ndi muganga. Tuza gabanya ibigambo. Ngiye guhamagara akuzanira imiti. Ntundi ndi muri gereza ntago wafungiye muhamagara. Tugere utahe wanyu nahagana. Wanyu nahagana. Iwacu ni Kibungo. Kamagara umuntu akuzanira imiti. Uyu mwitwa guruka ugende. Urakoze cyane. Uve kuri iki gipangu vuba vuba. Yego. Ayo mubwira nzane n'akantu ko kurya. Akantu ko kurya wahinze? Wakoze iki? Ntameze ko numva arimo inzara n'umutwe yewe. Tuzagabanya inzara ngaha nasi ufite. Imbavu we. Isakuza tuza. Karame. Meze bite Bogari? Ni muganga araje. Meze bite radukunda. Ni fresh. Wewe meze bite Bogari? Nese ya miti uheruka kugura wa murwayi wawe yarakize byagenze bite? Mani, ihorere sha, Yesu ko nashakaga kafugira ngo. Amaguru. Nanjye kiraha ndagira ngo cyegame dore cyanyegamiye ku rugo. Shangiye nari ngakoresheje Viagra. Wari wakoresheje Viagra? Ndayimo mbona aho yashatse n'umugore. Viagra irica. Nese wambonera cyafenere gakari cyo nshaka cyamworohereza agahita agenda. Ushaka kunyica? Nerega nayo narizayimura. Ibintu yankoreye. Ushaka kunyica? Ngo bose kandebe ukundi kuntu nabigenza ndebe ko nagikura kuri iki gipangu. Mana wamaye umugira neza ungura kuri uyu muhanda. Sawa. Mana wamaye umugira neza ungura kuri uyu muhanda ugereje abantu bashaka kunyica. Mana we. Ngararwaye no muhungu. Ngo yaje aje gushaka akazi. Ngavuye Ikibungo. Ubu sinzi rero. Sinzi ibyo sinzi ngo nuwahe. Nukubwira umutekano. Nta kintu wabikora. Ndashaka muganga. Niko. Umutwe uri kunjya. Yose ufite irangamuntu? Narangamuntu ngira. Cyakoze mfite mituweli. Itese ifite gute utari kwirangamuntu? Irangamuntu narayitaye. Nese waguye iki muza gukora ikintu cy'ibyangombwa? Naje nje gushaka akazi. Uyu ni guhamagara umutekano. Namundi we ntwabivamo. Hamagara abanyerondo baramenya aho bamujyana no kubabigenza. Nta kindi wakora. Iyi nafashe rwose abamabagarira nk'urahanga. Ni kumujyana bakamujyana kuri. Nese nta n'undi muntu muziranye hano i Kigali? Nta muntu tuziranye. Naje mvugana n'umuntu mbwira ngo yamboneye akazi. Yesu Kigali telefone ayikuraho maze iminsi 3 hano. Uryamye aho ngaho cyangwa ugendagenda muri uyu mujyi? Ndagenda nyine aho bwije ngeze ndaraho ariko uyu munsi nafashwe n'umutwe. Hano birananiye. Katubaho. Ngamagara umutekano nta kindi. Yesu rusi. Reka ngiye ko ntabwo nta muntu yabase ngo njyanire mu rugo. Kanze mamagare mu. Umuntu yakujyana mu rugo. Ujyana kuri ribu cyangwa kuri polisi bakamenya bakujyana.
shaka kwigira mu rugo Nyakujyana mu rugo ubwo se ugashaka kwigira mu rugo ubuse oya ni ukumenya inzego z'umutekano bakamenya aho bamujyana ahubwo yashobora kuba muganga nyine ashaka kuba ari n'umutekamutwe hari ibyatsi kera baduhaga ibinini umuntu akabisekura wasekuye ibi ngibi uryamye yose si ibyatsi oya ikinini kinani kimwe bahinga mu ishyamba yewe niba mwanze kumpa ubufasha ndabona akabaraga kaje kanjye kureba ahantu ucumbika mbese kuko ndahabona yewe